nyigisha kugira amakenga, ariko nyigishe no kutivanga mu by'abandi. Gira umuntu ari kumwe n'umuntu. Umwana ukwiye kwiga. Umwana ukwiye kwiga ni wa mwana unyura mu nzira nziza kandi akirinda abamushuka, ndetse ingeso mbi ntazirangwemo. Uwo mwana akwiye kwiga. Umwana ukwiye kwiga ni wa mwana ubwirwa akumva, kandi bavuga rimwe akumva kabiri, akaba umwana ukorera imbere. Uwo mwana aba akwiye kwiga n'impamo yose. Umwana ukwiye kwiga ni wa mwana wumvira ababyeyi be ndetse akumvira abamuyobora bose, byanarimba akumvira n'abatamuyobora ndetse n'abamukuriye n'abakuriye bose akabayoboka n'impamo yose. Uwo mwana akwiye kwiga.